nelaɗo maaki alaykum bi bilal fa innahu min ahli aljanna. ɓe maaki okke jiwo moɗon on bilal. Bilal ko tawaɗo e yimɓe aljanna ɓen. Subhanallah. okke jiwo moɗon on bilal. Bilal o mo yiyoton ɗo tawnoɗo ko jiyaɗo, tawɗo ko ɓalejo, o mo yiyoton ɗo o ko jeyaɗo yimɓe aljanna ɓen, okke mo bilal. on sabi ɓe wi fami jiwo on ɓe ƴetti oɗo ɓe okki sayiduna bilal, nde tawno kamɓe ko ɓe ɗaɓɓata kon ko kala marɗo passeport natugol aljannatul firdaus. idan si nela o tigi seeditike wondema bilal min ahlil janna, haray feƴƴi ko wiyete kon hannden kadi okkemo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alkhaliqu razzaq, al-ahadu samadu, alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرتك، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لا مرد له من الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المبارك الذي بعث رحمة للعالمين. ربي صل وسلم عليه بأدد خلقك لا يعلم عدد خلقك سواك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلب تدرب الإسلام on fomo ɗon on hiwrama kala ka hikkorɗon e hoore leydi allahu ndi, ɓawo en yettugol allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo en o moƴƴi e meɗen, o waɗi en julɓe, iɗen juula e ɓurnaɗo ɗum ko nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e kala ɓen iwtirɓe ɓawo maɓɓe ila yawmiddin ha ñalande dargal. haray si feƴƴi ɗon kadi musidɓe julɓe tedduɓe andirɗon noon bisnillahi jalla jalaluhu hiɗen fuɗɗino yewtugol ko yowodiri e qissa ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo tedduɓe teddirɓe l'islam. hiɗen fewndi ka sira sayiduna bilal radiallahu ta'ala anhu wa ardahu. e wiwɗen sayiduna bilal qissa maɓɓe on ko qissa tawɗo hino serti e qissa sahabaɓe buy, en wi'ata sahabaɓe fo, kono yani qissa maɓɓe on ko qissa tawɗo hino serti e sahabaɓe buy, ko qissa kadi tawɗo no hanani julɓe ɓen fo umuman andugol ɗum, surtout enen kadi jogiiɓe ngin gurin ɓalewin ɗo hande ka fewniɗen ɗo. jama on no hato jini andugol qissa ɓeɗo fi hon ɗum, nde tawno ɓeɗo kamɓe kadi ko ɓe neɗɗo ɓalejo, ko ɓalejo mo allahu on teddiniri waɗugol sahabajo, wondugol e nelaɗo, yani gomɗina nelaɗo on, iwtira ɓawo nelaɗo mbal ha ɓe heɓa place tedduɗo ka Allah, ɓe heɓa place mawnuɗo ka Allah. haray en yewtuno fi jibinede maɓɓe nden kamɓe sayiduna bilal, yewtuɗen kadi ko honno ɓe lettirano e nder leydi makka ndin, ko honno taw ɓe gomɗiniri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yewtuɗen kadi ko honno oɗo wiyeteɗo umayyata bun khalaf, tawnoɗo ko kanko woni patron maɓɓe, ko kanko jeynoɓe, ko honno o lettiri ɓe e nder leydi makka ndin, ko honno kadi ɓe tabitirno ɓe muññi kamɓe sayiduna bilal radiallahu ta'ala anhu wa ardahu. yewtuɗen kadi ɓawo gomɗingol ɓe ngol ko honno allahu subhanahu wa ta'ala o teddiniri ɓe accugol oɗo sunna walla accangol islamu ngal ɗo gollal taway ngal ko golletengal e hoore leydi allahu ndin fof ñande wo ñande ha ñande dargal dari. ko honɗum woni ɗum koko allahu on teddiniri sayiduna bilal nduɗo noddinandu, tawi ko kamɓe woni premiére personne atiɗo noddinalngol allahu subhanahu wa ta'ala. idan hande e hoore leyɗe allah ɗen fof kala ko julɓe woodi, hiɗen tanɗinile hande no wona quartier mo ala julɓe no gasa e hoore leydi ndin, kono pays mo ala julɓe en tanɗinaki ɗum no woodi. en wiyata noon 100% ala ɓay, en humpitay kode koye aduna on fof, kono ko ɓurɗe tanɗinagol ha ɓattiɗen fellitugol wondema hoore leydi allahu ndin fof hande julɓe no woodi juulirɗe darnaɗe, no woodi ka noddinte wi'e allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. idan joni noon kala noddinowo, woni ko arabujo, woni ko chinoijo, woni ko pullo fuuta, woni ko goɗɗo go'o, kala noddinowo ko jokkitowo ko jembintinowo hombo sayiduna bilal radiallahu ta'ala anhu wa ardahu. ko ɗum waɗi karmo koɓɓe hiɓe wi sayiduna bilal wona o arabujo, wona o uraysiyankejo, ɗum ɗon no fellita, kono allahu o waɗi e maɓɓe kamɓe sayiduna bilal, ɓe accani umma islamiya on, ɓe accani mofte nelaɗo ɗen ko tawata fanɗi e sahaba ɓen accuɓe siga ɗum, sabu ko ɓe acci kon kamɓe sendama e hoore leydi allahu ndin fo, no gollirede kadi ko fanɗi fanɗude kon fo laabi 5 e nder ñallal ngal, ko ɓuri fanɗude kon juulirde kala noddinte au moins 5 fois par jour. ɗum ɗo ko kamɓe ɓe wi kala noddinowo arɗo ɓawo sayduna bilal, haray sayduna bilal no mari hon ɗum baraji maɓɓe ɗin. idan e yewtuno fi ɗum ɗon yewtuɗen kadi allahu on ko teddini ɓe kon ha tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki simi naati ka aljanna miɗo nana hito batte teppe bilali ɗen no ara ɓawo an.
teppe Bilal neɗɗo ɓaleejo wona kadi tun ko wonno ɓaleejo kon bal o wonno jiyaɗo wona ɗo gollinede waɗaɗo golle maccangaku kono Allahu on yarfa'u liman yasha wa yudhillu man yasha. Allahu on o ɓantay kala mo o faala ɓantude. Si o haaji ɓantugol fiima o darata leñol ma ngol, o darata iwdi ma ndin, o darata ko honto jeyraɗa ko ɓernde ma nden ga o suti ko si ga ange makko on famodiri nder ga o ɓantay fiima lama haala wawɗo kalugol ɗum ala musidɓe julɓe. Nam haray hande bismillahi ta'ala nam yontere feƴƴude ɗen e yewtuno kadi fi noddina ndu wiwɗen sifi ɗen ko honno noddinaru ndun ardiri ka diina ko homɓe kadi wonno tawanoɓe inata ko ɓen ɗon tun kono tatoɓe ɓuranoɓen andede e noddinanoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Hande en ƴettay toujours kadi deuxiéme partie on ko yowodiri kon e gurdam maɓɓe kamɓe sayyiduna Bilal radiallahu ta'ala anhu wa ardahu ko fi honɗum wonɗen jantorde qissaji ɓeɗo sahabaɓe. Ƴetten arabuɓe Quraysiyankoɓen, ƴetten tawnoɓen kadi wona arabuɓe ko fi enen kadi en andu e jaka o allahjo mo wonɗen e rewde wona arabuɓen tun o jeyi. Arabujo mara place kama yani ka Allah ɓurma an ɓalejo on, arabujo mara place ka Allah ɓurma an portojo on ɓuri sinwajo on ko honɗum ɓurduɗon inna akramakum indallahi atqakum. Idan Allah komo kala yo wakkilo wiya min kadi mi ɓuray sabu ndaare Bilal no woduno sahabaɓe arabuɓe tedduɓe Quraysiyankoɓe kafuɓe e nelaɗo ƴiƴam bal woɓɓe e maɓɓe koɓe bappa nelaɗo ka sayyiduna Hamza ka sayyiduna Abbas duna Ali ɓeɗo fof ko kafuɓe e hombo kafuɓe e nelaɗo ƴiƴam kafuɓe mama soro kono ndaare yi'en ɗo moƴƴereji ɗi Allahu ɓantiri Bilal ɗin tawa en wiyata ɓeeɗa dey ɓe ala baraji sabu yewtugol pular no metti fi en wiyata ɓe ala yani teddugal e mangu maɓɓe ngon hasalillah en wolata ɗum kono ndaare Allahu on no ɓanti fi Bilal ha nelaɗo maki mi nana hito teppi Bilal ɗen ɓawo an si o natude ka aljanna. Idan holli si nelaɗo feƴƴi ko Bilal woni ɓawo ɗum holli ɗum. Idan en andi Allahu on ɓanti fi o neɗɗo ɓalejo waɗanoɗo kadi honɗum golle maccankaku kono alhamdu wa shukru lillahi nde tawno ɓe laaɓani Allahu on teddini ɗi ɓerde maɓɓe nde jaɓugol gomɗina fi maɓɓe jentoɗen ndaren ɗo ko Allahu o waɗi hande kadi en wawa famugol ɗo martabaji ɗi Allahu on ɓanti fi sayidina Bilal fi en ɓurtu andugol kono ɓattorɗen Allah o Allahu hiƴren. Nam ɓe wi yawma Badr ñande Badr ñande guereɗen Badr joni on andi ɓe iwino Makka ɓe ferino honto seynagol Madinatul Munawwara. Joni noon guereɗen premiére guerre waɗɗon ka l'islam e yewtino fi ɗum ko ñalande Badri nden ɓayɗo hewtama saffeji ɗin fuɗɗama saffinama gere ɗen fuɗɗama ɓe wi sayyiduna Bilal e hoore ko ɓe wakkilino kon fof nden ñande Allahu on ko watta kon wiyanoɗo on ko pullo maɓɓe on wiyanoɗo on ko on jeyɓe wiyeteɗon Umayyata bun Khalaf lorrunoɗo ɓe Makka on ƴetti hayre nde wallini ka hoore ɓernde maɓɓe ɓorti ɓe wallini ɓe ka jarendi wurndi ƴetti ɓe haɓɓiri ɓe janɗe jonni pay koy Makka yoɓe fiɗuɓe kaaƴe ɓe wokaɓe ɓe aybina ɓe liɓa fi maɓɓe e nder honto e nder leydi Makka ndin tawi oɗo nden ñande Umayyata bun Khalaf himo tawa e heferaɓe nden ñande yahunoɓe guerre on Badr ɗo ɓe wi ɓay guere ɗen fuɗɗama pirama ha pirama sayyiduna Bilal ɓe hayni oɗo wiyeteɗo Umayyata bun Khalaf tawi joni Allah okki julɓe ɓen victoire hewtika gagné idan yani ɗo riwayaji ɗiɗi no ari ɗo en ara addaji ɗiɗi noon Allahu alam kombe majji ɓuuri sellude woɓɓe ɓe wi ɗo sayyiduna Bilal ɓe hayni oɗo Umayyata bun Khalaf himo jogui kafa makko kankono o andi ɓe perdi o heeɓi déception par ce que honɗum hoorejo makko o waranoma Abu Jahal e woɓɓe goo kadi bandiji buy warama nden ñande sayyiduna Bilal ɓay ɓe haynike oɗo Umayyata bun Khalaf ɓe maki Umayyata bun Khalaf ra'sul kufr aw ra'sul kafirun ɓe wi Umayyata bun Khalaf hoorejo heferaɓe ɓen bandiru e bandiji ɗin ɓe wi wallahi la najawtu in najah Bilal ɓe maki wallahi si o daɗi min mi daɗata hande goɗɗo yamen itta e dande goɗɗo nden sabu oɗo hina sabu ko o lorriɓe kon tun kamɓe kono ko par ce que ko o wonnoɓe lorrirde ko sabu dina Allahu kam si o hooti kadi Makka o waɗoyay kadi feere goo o arta o prépare to kadi kanko Umayya fi hon ɗum fi atakugol islam on de plus isan ɗo koyen faamu sayyiduna Bilal wona vansagol hoore maɓɓe ɓe woni kono ko ɓe andi kon e hoore ko o lettiɓe kon fof ko fiyoɓe accitu la ilaha illallah sabu fewndo o haɓɓunoɓe fewndo o lettaynoɓe Makka ko wi'ayno accitu dina Muhammad kam yaltu dina Muhammad kam mi accitama mi teddinama ko e nder ɗum ɓe tabiti ha sayyidina Aboubacrin ari soodi ɓe e yewtino fiɗon e issa feƴƴuɗo on idan ɗo riwaya ara noon ɓe wi ka tumbo guerre ɓe hayni oɗo Umayyata bun Khalaf ɓe ƴetti kafa maɓɓe kamɓe yahi ɓe wi wallahi si a daɗi min mi daɗata kono goɗɗo e men itta e wonki o yakin Allahu rabbu samawati wal ardi o okki ɓe kutu kamɓe sayyiduna Bilal
ɓe taƴidande oɗo kefeero ɓe wallini. Woɓɓe wi ko ɓay gere on lanni gañama on say oɗo Umayyata bun Khalaf ɓay o tawi wondema o perdi tahimo welduno o sahabajo tedduɗo ten Abdurrahman bun Auf. Abdurrahman bun Auf ko sahabajo tedduɗo. Joni noon Umayyata bun Khalaf aɗo dina kan arde himo welduno e Abdurrahman bun Auf. On say o wi ɓay o tawi ɓe perdi o wi Abdurrahman bun Auf ƴettelan naɓi dollan e ɓe wonɗon sokude ɓen ɗon ande yewtuno fi Badr ɓe warno 100 julɓe ɓe warno heferaɓe 100 ɓe nangi 100 ɓe soki. Joni noon o wi kanko Umayyata bun Khalaf himo faala tawede e hombo e ɓeɗo wona ɓe nangede soke par ce que o faala ka warede. Abdurrahman bun Auf o wi joni mi ƴettete mi na'ama ka nelaɗo men sokama tawnama e soketeɓɓen. On say e nder ko ɓe yahata kon Sayyiduna Bilal haynimo. Sayyidina Bilal waɗi konngol ngo wi'uɗe ngol nane ɓe wi Umayyata bun Khalaf ra'sul mushrikin ɓe maki oɗo on o daɗata. Ɓe yahi Abdurrahman bun Auf faala protésugol oɗo Umayyata bun Khalaf kono tawi ɓernde maɓɓe nden kamɓe Sayyidina Bilal ɓay ɓe noddi ɓe wi ko onon yo julɓe ndaare hoorejo heferaɓe ɓe Makka yani Umayyata bun Khalaf himo ɗaɓɓude hande faabo. Julɓe ɓen fof mooɓi ɓe wi oɗo on o wawataki accitede. Ɓe taƴi dande makko nden kanko e ɓiɗɗo makko on. Riwaya go ko ni ardiri. Na'am haray ko ni woniri fi ñande Badr Allah okki ɓe oɗo maqama. Na'am feƴƴen ɗon no tawa e ɓural maɓɓe kamɓe Sayyiduna Bilal nde tawno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeltiniri Sayyidina Bilal natugol aljanna tawi hiɓe wuuri. Anditen oɗo privilège ɗum ɗo kadi wonamo kala okka ɗum ɗo ko yimɓe seeɗaɓe ni woni ko okka ɗum ɗo. Ko yimɓe seeɗaɓe ni woni ko okka ɗum ɗo. Allah on tawni ɓe wi fi resugol ɓe gol kamɓe Sayyidina Bilal ɓay ɓe feri ɓe senike Makka ɓe wondi e nelaɗo ha tawi ɓe jombali. On say woɓɓe go ari jeyaɓe ngol ɗo leñol wi'etengol Banu Bakr o Banu Bakir ɓeɗo ɓe ari ka nelaɗo. Andi hari nelaɗo fewndo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam si woɓɓe no marno juuɓe jombeteɓe ɓe arayno ka maɓɓe ɓe inna nelaɗo meɗen mari jiwo jombeteɗo okkane men jiwo amen on goɗɗo saabu hari mo kala no yiɗi o taw hara jiwo muɗum on ko nelaɗo okkitirta mo. Ko ɗum waɗi enen kadi hande sen daari enen marɓe jiwɓe ɓen yahugol ndara karama koɓe tedduɓe ɓen wono enen woniri ɓe lagine ɓen hande argol ndara on teɗen docteur Mamadou Wuri en inna miɗo mari jiwo fewdiɗo jombede wallela mi heɓa gorko moƴƴuɗo ko jomba mo. Ko ɓuri hewde kon haray hiɓe andi goɗɗo tanɗina ono moƴƴi saabu moƴƴuɗo on ko Allah tun andi ɓay enen na en annabi. Kono haray yiddugol e karama koɓe ɓen holla ɓe hiɗo mari suka fewdiɗo jombugol walla jiwo fewdiɗo jombede hara ko karama koɓe moƴƴuɓe ɓen ka dina haray no wondi e sawaba saabu hawnaki ɓe suɓano on goɗɗo hara ko marɗo jikku moƴƴo. Kono enen hande ko jawdi ndi wonɗen e darude. Amma ɓeɗo ɓe ari ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki nelaɗo jiwo amen on fewndike jombede okkanemen mo goɗɗo e sahaba ɓen. Ndare nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki alaykum bi Bilal ɓe maki hadi okkon mo Bilal. ɓeɗo adduno arnoɓe fi jiwo on ɓe hooti ɓe jabaki nelaɗo par ce que ɓe wata innugol nelaɗo o e men okkata. Ɓe yimmi ɓe hooti wonoy kadi ha ɓe arti kadi ɓe wi nelaɗo meɗen faala yo jombinan men jiwo amen on goɗɗo. Nelaɗo maki okke mo Bilal. ɗon kadi ɓe jabaki ɓe immi ɓe hooti. On say woɓɓe wi kamɓe tigi ɓe artoyi pour une troisième fois walla woɓɓe goo artoyi no wawi wonde ko kamɓe tigi artoyi walla ko woɓɓe goo arti kadi ka nelaɗo wi nelaɗo meɗen mari jiwo o okke men mo. Nelaɗo maki alaykum bi Bilal fa innahu min ahlil janna. ɓe maki okke jiwo moɗon on Bilal. Bilal ko tawaɗo e yimɓe aljanna ɓen. Subhanallah. Okke jiwo moɗon on Bilal. Bilal o mo yiyoton ɗo tawnoɗo ko jiyaɗo tawɗo ko ɓalejo o mo yiyoton ɗo o ko jeyaɗo yimɓe aljanna ɓen okke mo Bilal. On sabi wi fami jiwo on ɓe ƴetti oɗo ɓe okki Sayyiduna Bilal nde tawno kamɓe ko ɓe ɗaɓɓata kon ko kala marɗo passeport natugol aljannatul firdaus. Idan sinela o tigi seeditike wondema Bilal min ahlil janna haray feƴƴi ko wiyete kon handen kadi okke mo ɓe taɓe wakkili ɓe okki ɓe on andi nelaɗo settanike Sayyidina Bilal wondema hon ɗum wondema ko ɓe neɗɗo aljanna. Sayyidina Bilal heeɓi ɗum ɗo wona sahaba ɓen fof heeɓi ɗum ɗo. En andi islamu on Allah ɓay ko o moƴƴo si ɗum wasi ndo wolede fi démocratie ɗum ƴeɓɓedirtaki hay Allah no fiƴƴi ɗum sabu en andi ɗo martaba Sayyidina Bilal on ko honɗum ko iman on nder ga wona guringi.